Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane kwigenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda bibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo ahakomeje kubera imirwano ikomeye. Turababwira théâtre des opérations mu bice byo muri Uvira, tubabwira ibiri kubera mu bice bya Minembwe, Mikenke, Rugezi, Warikare, Rucuru. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudufasha kuduideni ku bikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Neza urakomeye washimye Imana bwana munyamakuru. Yego twiriwe neza Mutama, rero tugiye kujya kuri zone sous contrôle par M23 et FARDC turebe uko bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na guerre urbane aho bivuga ko imirwano ikomeye ishobora kwerekeza Butembo ndetse na Uvira, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe exécution contre la population civile, ubugizi bwa nabi bukorerwa abaturage b'inzira karengane nk'uko bigaragara. Turabwira kandi biri kubera kuri point de passage stratégique mu bihe bice ni ibice bitandukanye byiganjemo imisozi y'inini kandi bwana munyamakuru nta gike na kimwe kirimo FARDC cyangwa intare zasarambwe kitarimo ibibazo byinshi. Turaza kandi kubabwira alternance éthique en armée yino mutwe wamaze kuvuka mushya turebe ibyo ugamije. Turaza kandi kubabwira sécurisation du corridor ku bice byo mu nzira Ruzizi Uvira. Tubabwire kandi bijyanye na territoire contesté, agace kari kugenda kagaragaramo ihungabana ry'umutekano. Turaza kandi kubabwira plaque tournante, ahantu hahurira ibikorwa byinshi bya gisirikare hakomeje kugenda hagaragara umubare munini w'abarwanyi. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye no guhunga ko abaturage, tureba ibijyanye na reprise stratégique. Turaza kandi kubabwira guerre asymétrique mu buryo bw'iramvuye, tureba intambara iri guhuza ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ya AFC ndetse na twirwaneho. Turaza kandi kujya mu Minembwe tubabwire ko bimeze gute. Mu misozi y'Iminembwe ibintu bikomeje kuzamuka, bikomeje gukomera cyane mu misozi yegereye Fizi, muri iriya misozi ya Umuhanda n'Ikiyanda. Turaza kandi mu makuru arabana na politique kubabwira ko AFC yahamije kwishaka kubohora leta iharanira intwaro rusange ya Congo, bimwe byatangajwe n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa aho yatangaje ibikomeye. Turaza rero kuzinjiramo tubabwira ibikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi mu makuru arabana n'urwego mpuzamahanga cyasubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubabwira ko MONUSCO isanga inzira politique ariyo yonyine yakemura ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turabyinjiramo tubabwira ibiri ko biragenda bitangazwa kuri izi ngingo. Turaza kandi kubabwira ko abadepite 173 banze kuvugurura amasezerano yo kubaha izo kuba indahemuka kuri Kisekedi Chilombo. Mutama ibindi uratubwira iki? Turaza kwitoza bwana munyamakuru muri iyo misozi y'Iminembwe, twikoze Kamombo, twikoze n'utwo tubungo n'ahitwa tubango, twikoze Bashiro Kiseko, twikoze mu misozi y'Iwarikare ifoto w'abagumbirwa. Tujye mu bindi bice bitandukanye bya Nyenzira tumenye ibitendo bidasanzwe byabereye muri iriya misozi yegereye ahitwa Mutongo, Mitusenge, Tendirukara n'ahitwa Mutakato babiwe Kanyishanga. Turaza kandi kubabwira n'ubundi mu gisata kirebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ko amatora y'ubuyobozi bw'abanyamurenge inakivare yabaye mu mutuzo mwinshi. Turinjira tubabwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kwinjira mu gisagara cya Uvira tubabwire ko hari abaturage bari gutabaza basaba ko batabarwa bitewe n'ibikomeje kugenda biba. Turaza kandi no kwinjira ku ngingo zikomakomeye zibiri kubera Iwarikare ku mirongo y'imbere y'urugamba rwakomeye. Uraza kutubwira ko Iwarikare byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba Mutama? Iwarikare icyitwa drone zongeye gukora kandi intwaro ziganjemo artillerie M21 BM23 ndetse n'izindi tutaramenya amoko yazo zagaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba.
turaza kandi gukomeza kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba tubabwira ibiri kugenda bigaragara aho rero hari amakuru atugezeho agira ati plusieurs personnes arrêtées le lion d'un blocage mené par le rebelle de AFC M23 à Goma ce jeudi. Tureba rero ko aba baturage bahagaritswe, tureba ikivyisha inyuma, turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bitegurwa mu buryo budasanzwe bitangazwa ko ubuzima bwa bamwe mu banyekongo bukomeje kugenda buhungabanywa n'imirwano iri kwitegurwa. Iyi rero ni page ikomeye yanditseho amakuru arabana na politike, umutekano, ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu tugiye kugarukaho. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda 2025, turi buze kubabwira byinshi kubiriko biragenda vyibonekeza kuri uwo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone dukomeze kubana no mu zindi ngingo zikomeye. Mutama turaherehe Bwana munyamakuru, udatangire kuzanya mu gigima, udatangiriye ku mabombe, udatangiriye ku ntwaro zidasanzwe zakoresheje warikare, waba uri guhemuka bikomeye cyane. Yego Mutama, tubwire ko byifashe byatangiye gute kugeza ubu isuri hari niyihe? Nuko ngo isura y'warikare bwana munyamakuru ibintu byongeye kuzambanitse kandi byongeye gukomera cyane. Yego uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego abyutse numva amakuru y'ibiri gukorwa mu bice byariya muri za Mutakato. Yego nabyutse numva deployment mu misozi yegereye za Shabunda ndetse n'ahitwa Icunga mu byerekezo byegereye Mpofi na Kigoma hafi y'umuhanda w'Inasonali 516 hafi y'imisozi yegereye Kembe. Yego ndavuga ni wenda ibi bintu biraza gutangira muri deployment ziri gukorwa ku ruhande rwa FARDC. Yego ndavuga ni wenda ibi bintu biraza kurangira mu iciro ry'imigani ikomeje kuvuga ku ruhande rwa FARDC bakomeje kuzanirwa iki ariko nibagaye ibitiro ariko siko byapenda bwana munyamakuru. byagenze gute Mutama? nyuma y'uko izi deployment ziba ku ruhande rw'ingero za Sarange, hari abasirikare bari bafite mu misozi ahitwa Byungu. Yego hari abasirikare bari bafite ahitwa Nkoto mu misozi yegereye Muriri. Yego bazamuka amashyamba yahitwa Mukabuzinga. rero icyaje kuba baje nabo gukubitana n'igisirikare cya FARDC, abasirikare bari bafite za hariya. Yego weza abandi barishunga basa naho bakoreyeho uruziga. Yego urwo ruziga rero rwakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nirwo rwaje gutuma n'ubundi uruhande rwa FARDC ku ruhande rw'iki Fdnb icyo gisirikare cy'Uburundi mu makuru nkomeje kugenda mpabwa. Yego bagerageje kohereza abazarenda imbere, abo bazarenda baranga ariko basigaye ko ibyo barimo babizi ndetse kandi icyo barera bakizi. Yego binjira neza cyane muri ya mashyamba ya za Buringa n'ahitwa za Mukongo n'ahitwa mu byerekezo bigana za Byungu. rero aho muri ayo mashyamba niho habereye icyerekezo. Yego n'indege zari zihetse abasirikare za kazuguzugu zamanukagamo abakomando ba Fdnb ndetse kandi na FARDC, ubwo birumvikana ko ari ifu. izo ndege zazaga muri ibyo bice ziturutse Mutama? izo ndege zazaga ziturutse ahitwa Bunyambuzi no mu misozi ya za Kasuka. Yego iyo misozi ya za Kasuka cyangwa se za Kembe. Yego misozi strategique kuko muri nacyo cyatumye ya confidence cyangwa se imbaraga zo gukomeza kwaka kuko n'ubundi bakomeza bakina ubundi aho aba bantu bari kwari bateze turasa naho turi ku misozi. Yego uyu mutwe wari ufite abasirikare mu misozi yegereye za Mayuwano, ufite abasirikare mu misozi yegereye za Mutengi, ariko muri iyi misozi ya za Mutengi na Kamba iriya mihanda y'Inasonali 3 ni imihanda ubona yuko umuntu uri muri iriya misozi yegereye za Kembe ndetse na za Bunyambuzi abareba neza cyane muri ibyo bibaya. nicyo rero cyanatumye ku ruhande rundi rw'iyo za Sarange bivuga yuko bashobora kuba banatakaje ku rwego ruri hejuru. Yego reka rero Mutama duhite dukomereza n'ubundi kuri iyi page tubwira abadukurikiye ko AFC yahamije ko ishaka kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ubwo urakomeza tujyana no ku zindi akisi tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza.
umuyobozi mukuru w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza. Yabigarutseho ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icenda 2025. Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye. Ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero, niko yagize. Akomeza agira ati akazi kacu ni ukubohora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, by'umwihariko abaturage ba Congo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane cyane ko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFIS maze iyobora Goma na Bukavu byereketse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza. Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye bitarabohorwa ati turaje mutegereze turi mu nzira. Akaba rero yatangaje amagambo mu gihe urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda rugaragara mu bindi bice, aho rero benshi bavuga ko bikomeje kugenda bigaragara bishobora kuza kuvamo akaga ndetse n'ibyago bikomeye mu gihe atagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko ni bizatangajwe n'uyu munyapolitike agaragaza ko biteguye urugamba kandi bakomeje gahunda zo kurwana. Ndagira ngo tujyane ku zindi axe naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza. Kuzindi urugamba rero ahangaha ndagira ngo tunyarukire muri studio Kivu ahatibande ku misozi ya Zakizi ndetse na za Warungu. Yego. Ibitwaro bya Nyamugigima, ibitwaro Karundura. Yego. Bikomeje kugenda bigaragara mu misozi ya Warungu kandi n'imisozi ya Hafi. Yego. Imisozi ya Warungu Burundi buvuga yuko bushaka kuyihinga mu rwego rwo gufata ubusugire bw'igihugu cyabo ngo baburinde. Yego. Ari nyuma yuko intare zasarambe zatangaje yuko ibitero biri ku project y'intwaro ziri guturuka bagomba kuzajyayo bakazihagarika. Yego. Ni cyane yuko ariyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi aka kanya kiri kuvugana. Yego. Biri kuvugwa yuko yamaze kugita abasirikare mu misozi ya Ngoma. Yego. Kugita abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Ngweshe, ariko wakanye cyane n'ubwo mu misozi ya Ngoma ari hafi y'umuhanda national kabiri mu byerekezo hafi za Kashongerwe. Yego. Uko Kashongerwe imaze ifite mu maboko n'intare zasarambe. Yego. Birumvikana yuko ibintu bibuze gukomera cyane kandi birumvikana yuko ibyo bintu biri buze guhindura ukurikije byinshi ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Yego. Ukurikije buryo ki ibintu bihagaze aka kanya. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya Politique. Yego. Bazanye abasirikare nduba ariko cyane cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Yego. Gahunda bafite ngo niyo kugaba ibitero muri iriya misozi yegereye ahitwa muri iriya misozi yegereye za Kakuku ndetse n'ahitwa za Kamongo n'ubwirinde zasarambwe bivuga yuko zifite abasirikare muri ariya mashyamba. Yego. Kandi noneho operasiyo ziri kuba muri bino bice biravuga noneho yuko hatangizwe na operasiyo hagati mu baturage batuye muri bino bice bya hano muri Minembwe, aho ngo hatangizwe gusakwasakwa ku ruhande cyangwa se guperereza amakuru ku baturage batuye bino bice kugira ngo bamenye se ninde ucundikiye umusirikare w'intare zasarambwe cyangwa se ni uwuhe mubyeyi ufite umusirikare w'intare zasarambwe cyangwa ubarizwa muri twirwano. Bikavuga yuko bamwe mu basirikare bavuka muri ibi bice bagiye bagaruka n'ubundi bakaza mu bice by'iwabo bagakomeza kuhatengerera ari abasore cyangwa ari inkumi, ariko n'ubundi operasiyo zo kurwanya zasarambwe bakizifite. Niyo mpamvu rero bivuga yuko izi operasiyo zatangijwe Abarundi bose begereza abasirikare muri biriya bice byegereye za Warungu ndetse n'ahitwa za Kakomba, Katembo ndetse n'ahitwa za Murungu. Biravuga yuko bakuyemo bamwe mu basirikare b'abazirinda n'ubundi bavuka muri biriya bice boherejwe muri Minembwe hafi ya za Kakuku ya kabiri ndetse n'ahitwa za Kamongo.
Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye kubiri ko biragenda bitangazwa kuri MONUSCO. Ubwo turagaruka n'ubundi tujya ku yindi aksi ugenda utubwira ibijyanye n'imirwano bikomeje kugenda vyibonekeza. Ni umuyobozi wungirije w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwiswe MONUSCO, Viviane Van de Pierre, yemeza ko inzira ya Politique ariyo yonyine izakemura intambara imaze imyaka myinshi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi yabigarutse kuwa gatatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 ubwo yasozaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Viviane yavuze ko intambara atari umuti w'ikibazo, agaragaza ko hari izindi nzira zakoreshwa. Yagize ati intambara si igisubizo mu gihugu na kimwe ku isi, hari ubundi buryo burimo inzira z'ubuhuza. Ibyo bisaba igihe kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiragoye cyane, kuko hari amateka menshi akomoka ku ya nyuma y'ubukoloni. Abantu benshi barababaye, abagore barababaye, abana barababaye kandi nabere. Viviane asanga amahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo yaboneka binyuze mu nzira ya Politique, kandi ari nayo Loni na MONUSCO bashyigikiye nubwo atari byo biyoboye ibiganiro. Ati ntabwo ari twe tuyoboye iyo nzira, ahubwo ni Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayishyigikiye kandi twiteguye gufasha leta gushaka igisubizo kuri iki kibazo kimaze imyaka. Nyuma yo kuva Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi azerekeza Ibuniya ni muri turi mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri iyo ntara. Kaba amaze imyaka myinshi ahangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara muri ibi bice. Kuri ubu biravugwa ko akomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo, nubwo kugeza ngo bitangazwa ko deployment y'abasirikare n'ibikoresho irakomeje, ibigaragaza ko urugamba rugomba kwitegurwa, ibigaragaza ko ibintu bitameze neza. Mutamaro ndagira ngo n'ubundi duhite tubihuza, tubwire ibice kuri ubu biri gukorwamo deployment, tubwire ibiri kujyanwayo ndetse n'igihe byatangiriye. Aha rero ibice bikomeye gukorwamo deployment bwana munyamakuru. Yego. Yahitwa za Murembe, twari turi n'ubundi Minembwe gahanda tangira ku bice intebe za Sarambwe zirimo. Yego. Ni imisozi ahitwa Butezi, ahitwa za Kabugi n'ahitwa za Wangoyi, mu misozi ya za Burunga, Matare n'ahitwa za Nyabantu. Yego. Nyabantu ngira ngo urabizi yuko aka kantu n'umuntu bagomba kukamenya, ni agace gatuwe n'abantu benshi bakungahaye ku butunzi bw'ubworozi. Yego. Ahantu rero niho cyane neza Sarambwe za deployinze abasirikare, ndetse kandi no muri iriya misozi yegereye ahitwa Sakasingisi n'ahitwa za Kisasa, hafi ya misozi n'ubundi yenda kwegera mu byerekezo bitari hafi neza cyane ku nkengero z'Amajyaruguru. Yego. Aha rero ku ruhande bwana munyamakuru w'igisirikare cy'u Burundi ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bwana munyamakuru. Yego. Mu misozi yegereye ahitwa za Kigongo, Makabora, Kasekesi, Swima, Mwezi ndetse n'ahitwa Useni, Bavimvira, Kiriba na Rumingo. Yego. Ariko mu misozi ya za Kavimvira hafi y'imihanda za Route Nationale 5 hafi mu cyerekezo kigana umuhanda RP 1502. Yego. Neza uriya muhanda wa Gatumba werekeza mu byerekezo bigana hariya Bujumbura mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Aho rwose amakuru dufite nuko hari kuzanwa abasirikare b'abarundi cyane, kuko abarundi bo bari kuvuga bati nta musirikare wa FARDC hano hantu twashaka, kuko FARDC kurinda umujyi wa Uvira, kurinda Kazimvira, kurinda Kawezi, kurinda Muheta, kurinda imisozi ya Kigongo, Useni, Tayari cyangwa se igare kutugambanira. Bwana munyamakuru nuko ibintu bihagaze urabona yuko bitoroshye na gatoya. Reka duhite dukomereza mu makuru akomeye ari kuvugwa muri Politique Kinshasa,
aho ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda 2025 umunyamabanga mukuru w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation yashyize ahagaragara urutonde rw'abadepite amajana 73 ku rwego rw'igihugu batarashyira umukono ku cyifuzo cyo kuvugurura ubudahemuka bwabo kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba n'umuyobozi mukuru w'iri huriro rifite ubwiganze ku butegetsi. Aba badepite barimo n'abakada ba UDPS nka Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka na Amis Makutamo perezida urugaga rw'urubyiruko, harimo kandi abahoze mu ihuriro FCC rya Joseph Kabila nka Geneve Inagosi na Mende Omalanga ndetse na Kaspe Mbindure uzwiho kugira uruhare mu gutembagaza ibiro vya Vital Kamere, Professeur André Mbata Mangu babujijwe inyuma yo kongera Yesuen yibukije ko umuntu udashobora kuba mu ihuriro Union Sacrée de la Nation kandi ntabe umwizerwa ku muyobozi mukuru wa politique Son Excellence Tshisekedi Chirombo ari ibintu bitagaragara neza. Itangazwa ry'ibi bintu ryongeye kubyutsa impaka ku bijyanye na discipline n'ubufatanye mu ihuriro ry'imitwe ya politike iri ku ruhande rwa perezida, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga seti ibivuga. Mutama rero ngayo nguko navugwa muri politike, komeza n'ubundi tujyane ku mirongo y'imbere y'urugambo gende twapodatinga ahantu utango rero mu zindi updates zihari cyane. Yego, nyuma yuko n'ubundi FRDC nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi narindi kukubwira ko cyaje kurinda abasirikare muri ibyo bice bitandukanye twagiye tugarukaho. Yego, za Kiriba ndetse n'itwa za Runingo. Ubu nyuma yuko n'ubundi neza tarambwe zibonye yuko FRDC gahunda ifite ari yo gukomeza ya misozi ya za Ruberuzi n'itwa za Kakamba izamuka Manyora. yego, ubu intare za tarambwe nazo zamaze gushyira abasirikare b'intarumikwa ngo b'abakomando mu misozi yegereye Kamanyora, Bugarama, Muganza ndetse no mu misozi yegereye Nyangezi, mu rwego rwo kugira ngo bacunge neza byimazeyo umujyi wa Bukavu, kuko barabona yuko FRDC n'igisirikare cy'u Burundi bawushaka. Tandukanye n'ibihe byose ko kuri ubu ngubu bigaragara ko umubare munini w'abasirikare bakomeje kurungikwa mu bice bitandukanye bishimangira ko warikari ishobora kuza kubisibaniro ry'imirwano. Turacyagerageza rero kugarura uyu mutama wacu ku murongo wa telefoni kugira ngo akomeze tubwira ibikomeje kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze, aho bigaragara ndetse binemezwa ko kugeza urujya n'uruza mu bice bitandukanye rukomeje kugenda ruhungabana. Abatuye warikari bo baratabaza kugeza ubu bakavuga ko umunsi ku munsi babona abarwanyi kandi uko imirwano igera mu bice batuyemo niko babura amahoro. Reka rero dukomeze twumve ko ku murongo wa telefone umutama wacu twamwumva maze tubwire mu buryo bwiramvuye byinshi kubiri kubera warikare, ariko ku murongo wa telefone ndumva bitari guhita bidukundira. Ni munyemerere none tujye ku bijyanye n'ibiri kubera muri Sud Kivu mbere yuko turi buze kuba twamugarura ku murongo akatubwira byinshi kubikomeje kugenda biba ndetse binibonekeza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turababwira ko rero imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu ahitwa Mwenga n'ahitwa Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo barashaka kwirukana umuyobozi wa rejima y'ibihumbi 336 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba yitwa Colonel Chihutu Vera. Ibaruwa iyi mitwe yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo irashinja Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe ibashinja ubugizi bwa nabi kuyifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi arashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhuro alias Fokamike mu kunyereza ibihumbi 48 by'amadolari byari byagenewe imitwe y'abazarindi ikorera muri Mwenga na Shabondo, nk'uko rero amakuru batanze abigaragaza. Imitwe ya wazarendo yamenyesheje Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko akwiye gusimbuzwa uyu Colonel Chihutu undi umwofisi uyobora rejima y'ibihumbi 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga.
iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe w'abazarendo uyoborwa na Generali Marayika ndetse na Generali Nyakiriba ku igenekerezo rya 17 na 18 ukwezi kw'icyenda 2025 ishaka kugenzura santere ya Mwenga. Hakaba harapfuye abantu bagera ku 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda. Imitwe y'abazarendo ikorera muri teritwari ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasito Olivier yimurwa. Icyo gihe rero wazarendo yagaragazaga ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri ibi bice bya Uvira M23 ishobora kuza gufata uyu mujyi, nkuko rero bamushinja kuba yaratumye Uvira nayo yigarurirwa. Gusa kugeza ubu butegetsi bwa Kinshasa bwagiye buhakana bukavuga ko uyu General Gasita nta kibazo afite ndetse ari umwizerwa, ari umuntu wa hafi ugomba kugirirwa icyizere kuko leta yamutumye imwizeho ubushobozi. Reka rero dukomeze tugerageze twumve ko umutama tuza kumubona, ariko mu gihe tutaramubona ku murongo wa telefoni ni munyemerere tujye kuri page ikomeye tubabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Afurika y'Epfo biri kuvuga ko cyatangiye gucyura abasirikare cyari cyaroheje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abo cyari gifite mu mujyi wa Goma bari bamaze gutsindirwa mu mirwano yasize 23 yigaruriye umujyi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo havuzwe amakuru ko Sandefu iri kohereza mu mujyi wa Lubumbashi abasirikare binyongera bagombaga kujya gucunga abari baragotewe mu gisagara cya Goma ndetse na Bambiro. Muri uko kwezi ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bizasubiyemo umuvugizi w'ishyaka Democratic Alliance uvuga ko Sandefu yohereza i Lubumbashi abasirikare bari hagati ya 700 ndetse na 800 kuko icyo gihe yabisiguye. Aba basirikari cyakora ntibigeze bajya mu mirwano ahanini bitewe nuko bagenzi babo bari baraheze Goma mu mezi ashize bashoboye batahana n'ibikoresho byabo nyuma yo guhabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yerekana ko ingabo yerekeye ingendo z'indege yerekana ko kuva ku itariki ya 14 kwezi kw'icyenda indege ebyiri zirimo iyo mu bwoko bwa Boeing 737 na IRA 776 bigaragara ko ari za Sandefu zakoreshejwe inshuro nyinshi mu gutwara abasirikare zibavana i Lubumbashi zibajyana i Pretoria muri Afurika y'Epfo nyuma yo kubanza guca i Kinshasa. Mail ndetse n'ikinyamakuru The Guardian dukesha amakuru biravuga ko ubwo yabazaga umuvugizi wa Sandefu Admiral Prince Chabarara atigeze agira icyo avuga kuri ibi ngibi. Sandefu bivuga ko yamaze gucyura bari abasirikare mu gihe hari umwuka mubi hagati yayo n'ihuriro ribarizwamo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ni umwuka mubi ushingiye kuko abasirikare boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe batarahabwa amafaranga ndetse n'uduhimbaza musyi twabo. Abasirikare babarirwa mu 3,000 nibo bari kwishyuza ndetse bateguje Sandefu ko nibatishyuzurwa amafaranga yabo baziyambaza inkiko. Amakuru avuga ko buri munsi umusirikare agomba guhabwa amarandi 6,000 arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora kwiyongeraho n'indishyi z'akababaro. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko kiri mu nzira zo gushaka uko cyakemura ibibazo by'ideni bari abasirikare baberewemo. Amakuru kandi aravuga ko mu nama ya 45 ya Sandeke yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize, uyu muryango wahaye gasopo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwishyura miliyoni 48 z'amadolari yari agenewe ubutumwa bwa Sami DRC. Ni inama Perezida Kisekedi yanze kwitabira nyuma yo kumenya ko ashobora kuyimwamo ijambo. Mutamu buratwumva? Ndabumva cyane. Uyu munsi network zabaye ikibazo muri ivyo bice uherereyemo? Network zabaye ikibazo, nagerageje no guhinduranya ibijyanye n'uburyo dushobora kuvuganamo. Yego. Mbona nabwo rwose ntabwo turi guhuza neza. Yego, wakomeza rero wari uri kutubwira ibiri kuberirwa rikare, wakomeza utubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo twasukire mu bice bya Warikare. Yego. Narindi kugutembereza iriya misozi ya Warikare mu zigana mu burengerazuba ndetse kandi mu majyepfo ya Warikare. Yego. Narindi kukujyana hitwaga Usumbuka, mujyana za Bukindu, mujyana za Rukisa, mujyana za Muzika mu bice byegereye hariya za Niyembo hafi y'imihanda
route nationale 501 ndetse na hafi y'ibice byegereye Nyembo n'ahitwa Miya. Yego. Ibice byegereye Nduma n'imisozi yegereye Katinga, Mubira n'ahitwa Mubano, utibagiwe Kimburungu mu misozi yegereye Kasuka. Yego. Aha hantu rero icyitwa Burundi amaze kuhagera bwana munyamakuru, icyitwa Fdnb. Yego. Yafashe umwanzuro wo gutangatangira muri ya misozi ya za Kasongo n'ahitwa za Burungu na za Nkuba hariya. Yego. Mu byerekezo ya za Shamuto, mu byerekezo bya Kitoma n'ahitwa za Kitaramu. Ahangaha niho igisirikare cy'u Burundi gishaka kuzamuka kuri uwo muhanda w'International 501 bityo rukuru hafi y'umuhanda w'International gatatu werekeza neza Nyanzira mu cyo byegereye Kabamba aho umutwe w'Intare Sarambwe uherereye. Bikavuga yuko rero igisirikare cy'umutwe w'Intare Sarambwe cyamaze no kumenya yuko kigiye Yego. Mutama ntabwo nkumva neza. Turumva ku murongo wa telefoni bikomeje kugora nibyo mwabiri abice, ariko mu gihe tugitegereje ko twamwumva reka tubabwire n'iby'iyi nkuru nayo y'abanyamurenge bari gutabarizwa. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza twumva Mutama ku murongo wa telefoni. Abanyamurenge bari gutabariza uwabo washimuswe n'abasirikare ba FARDC. Amakuru rero aravuga ko umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akora kazi gatandukanye, bakaba rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko yari umwungeri w'inka yaburiwe irengero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubwo umuryango ukaba uri gutabaza. Ubutumwa itangazamakuru ryabonye no kumwe mu muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe nta yandi makuru bigeze babona arebana n'ibiriko biragenda bijya mbere. Ibi byose rero nibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Ubwo butumwa mu babutanze bwagiraga buti Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongoro, ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe nuko nabandi babigenza, ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC. Barongera bati aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara gufatwa yahamagaye abo mu muryango we abamenyesha ko afashwe. Igitangaje nyuma twacishijemo za nimero zaduhamagaje zitabwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta y'Kinshasa. Umuryango we uvuga ko utazi iyo uwabo yajyanwe, bityo bagatabaza ababifitiye ububasha. Muri ubwo butumwa bumutabariza bwatanzwe ntaho bugaragaza ko umuryango watwa ifaranga kugira ngo ubarekure Chance nkuko benshi bigenda. Ibi byo gushimutwa by'abanyamurenge bikaba rero bikomeje kugenda bifatwa buri gihe bigaragara, aho rero bamwe bari gukurikiranwaho ko ari abagambanyi, abandi bakagenda bashinjwa gukora n'umutwe wa M23. Mutama ubura twumva? ndabumva cyane. Yego, wakomeza utubwira uyu munsi network zabaye ikibazo gikomeye. Yego. Ndi kukubwira ibyo bice byose nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiryoherejemo abasirikare. Yego. Ubu rero mu 23 tumaze gushyikira mu misozi y'Akagera. Mu bihe bice? Yanyegera. Yego. Yego. Iravuga yuko ubakatanga wazari ndetse no kubona ibitero bindi byatatu by'indege za drone. Yego. Bitangazwa kandi igenzura yuko zamaze gutegurwa n'ababiligi. Yego. Kugaba ku ruhande rw'Inzarabwe muri iriya misozi muri Yego. Imisozi ya teritwari ya Masisi yegeranye kare nk'uko amakuru ari kuvuga kandi nk'uko biri kugaragara ko tuhagaze kandi biragaragaza yuko abasirikare b'Abacanshuro kuza FARDC kongera kugaba ibitero kubera iki? Nubwo kubera yuko
yuko mu bitero bya AVIS biri gutuma uruhande rw'isigaye cy'ababiligi yego M23 ibasha kumenya ibice baherereyemo yego bakabasha kubikwepa rero aricyo kiri gutuma n'ubundi binjira mu bice bitandukanye bakwepa aba basirikare b'ababiligi bafite zino ndege z'intambara yego kugira ngo batabarasa. kugeza ubu mu bindi biri gutegurwa byo buri ruhande urumva ruriteguye. M23 yo nta basirikare yabiri kongera muri ivyo bice cyangwa ibijyanye n'ibikoresho. Ngo ndi kukubwira ni ibice n'ubundi byegereye iyo misozi nagiye nkubwira haruguru. Yego. By'umwihariko iyo misozi ya Nyenzira. Yego. By'umwihariko imisozi ya Bukumbirwa ndetse na Patuti igomba hari n'ubundi umutwe ufite ibirindiro. Yego. Aha hose urimo urahazana abasirikare. Yego. Kandi bikavugwa yuko mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bitegure intambara neza bagiye kugaba ibitero batunguye FRDC nabo kugira ngo n'ubundi babone uko babajijisha batagaba ibitero mu birindiro byose bya M23 iri muri Warikare. Yego. Zindi axis z'urugamba rero. Yego. Atuzenguruke Warikare tumenye ko tuwasi hagaze muri ingabo zimaze igihe zifashwe n'umutwe w'interahamwe. Yego. Tumenye no mu za FARDC uburyo bihagaze. Yego tubwire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego. Mu bice bya Warikare kuva ryari? Byatangiye gukomera kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ni uguhera ku munsi w'ejo aho umutwe w'interahamwe wagerageje kwigira imbere usatira ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi ugafata n'imisozi myinshi itandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ku munsi w'ejo hafashwe n'abacana. Yego. Bamukomoka muri Black Water bafashwe n'uyu mutwe w'interahamwe. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare bakuye ku bice bya n'ahitwa Ishunga n'ahitwa Katanga. Yego. Babazana muri iriya misozi yegereye hafi y'umuhanda w'International 500 Mutakatu ya mbere ndetse n'ahitwa Mutakatu ya kabiri. Yego. Aba basirikare bazanye n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu z'intambara. Ubwo ni helicopter. Yego. Helicopters ndetse kandi bazana n'indege ziri mu bwoko bwa Tactical drone kamikaze. Yego. Zigamije kugaba ibitero muri iriya misozi iri hasi mu kibaya cyitwa Nyenzira no mu misozi igera hitwa Musenge. Yego. Ariko bikavugwa yuko nyuma y'uko uyu mutwe ukoze mishoni yo gufata biriya bice bizamuka kuri Umuhanda International 509. Yego. Hafi ya Mutakatu ya mbere na Mutakatu ya kabiri. Bikavugwa yuko uyu mutwe wahise umenya amakuru yuko n'ubundi ushobora kuba ugiye kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC. Yego. Abasirikare baho benshi muri bo bagahita bahungira muri bice byegereza za Niyamimba no mu bice byegereza Karari n'ahitwa za Kiwuri. Yego. Hafi y'imisozi yegereza Nyabitekere. Yego. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane uko kugerageza kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye ishaka kugaba ibitero irasanga uyu mutwe w'abatangatanze ukabatangatanga mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Bikavuga yuko rero abasirikare abahawe misiyo b'abarundi ba Fdnb n'abantu b'abakomando. Yego. Ngo bagiye kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Warikare. Yego. By'umwihariko bagasatira imihanda yegereye hari hafi na Nyenzira. Yego. Bagiye muri iriya misozi za Byungu n'ahitwa Mururi. Yego. Bagaca ahitwa Karonge na Kibuwa muri iriya misozi ya Mera ndetse n'ahitwa Rimangi. Yego. Berekeza mu byerekezo bigana hafi za Kishanga n'ubundi bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe w'interahamwe. Ariko bivuga yuko iyi misiyo kuyikora ngo atari ibintu byoroshye kuko harimo intera y'urugendo rurerure bishobora no bivuga yuko hagiye kwifashishwa indege. Yego. Yo kwerekeza muri ibyo bice kugira ngo n'ubundi uyu mutwe uri kwerekeza muri ya bice bya Muhanda n'ahitwa Wenda no mu byerekezo bigana za Taweza n'ahitwa za Boboro.
bashobora kuba bawusize inyuma ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kwicamo ibice bitandukanye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite ku mirongo imbere ku rugamba n'ubundi bamaze guhabwa umusirikare mu gihe bakuye mu bice biri strategike by'umwihariko bitatu bakundirwa ikomo yego bishobora kuzafasha byoroshye FARDC kwinjira mu misozi y'itwari amasisi by'umwihariko uyu musozi wa Mweto ndetse n'imisozi itandukanye bahagurutse indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izindi za drone bakagaba ibitero mu bice bitandukanye z'atarangwe zigenzura bya teritwari y'Amata. Yego Mutama, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Tujye rero kubivugwa muri aka karere birebana n'umutekano, aho abatoza b'ingabo za EAC zihora ziteguye gutabara aho rukomeye zacoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda. Ubwo turakomeza n'ubundi nawe tubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Nk'uko rero tubibabwiye ni East African Standby Force basoje amahugurwa ya gisirikare yaberaga mu Rwanda. Ayo mahugurwa yaberaga mu ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy, akaba rero ari imyitozo yari igamije gufasha abayobozi b'ingabo zihuriye muri East African Standard Force. Nk'uko bigaragara na amahugurwa arebana no kuyobora urugamba, aho yagenewe abasirikare bakuru basanzwe kugira ngo bagire uruhare mu gutoza no guhugura abandi, bizwi nka Battle Group Commanders Training of Trainers Course. Yatangijwe ku igenekerezo 8 isozwe ku igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda 2025, yateguwe ku bufatanye na Rwanda Peace Academy, ubunyamabanga bwa ASF African Peace and Security Architectures. Mu bindi bikorwa abo basirikare bakoze harimo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali n'ingoro y'amateka yo guhagarika urugamba rwo kurwanya jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo za RP zayihagaritse. Basobanuriwe kandi ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku muryango nyarwanda n'urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma yayo. Ayo mahugurwa yasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Indru Nyamvumba, washimiye abitabiriye ayo mahugurwa ndetse akanasaba kuyabyaza umusaruro mu bumenyi bahawe. Ati aya mahugurwa yabahaye kumenya inzira n'uburyo umutoza akwiye kwitwara mbere no mu gihe cyo gutoza abandi ndetse no mu isuzuma ry'ibyo yatanze. Muri make ubu mufite ubumenyi, buhanga n'ubushobozi umutoza akwiye kuba afite. Uwitabiriye ayo mahugurwa mu ngabo za Kenya Lieutenant Colonel Lawrence Gitangiga yashimangiye ko amahugurwa bahawe n'ubumenyi bungukiyemo ari ingirakamaro ku batoza kandi bizabafasha guha abandi ubumenyi mu buryo bwa nyabwo. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse n'abari mu banyamabanga ba ASF. Nk'uko ro biri kugenda bitangazwa, bakaba rero barungukiyemo vyinshi nkuko amakuru adushyikira abisigura. Mutama, wakomeza n'andi makuru? Uvango mu yandi makuru ni ibice bya Warungu. Yego, ni ibice bya Warungu. Aka kanya turi kuvugana imisozi ya Warungu nayo iri mu bibazo kandi yagoberewe sanzwe. Yego, iyi misozi nyuma yuko umutwe w'intare z'Isarambwe uzanye bavuye ahitwa za Karika mu misozi ya za Igege n'ahitwa za Buhombo. yego, kamanuka hafi y'umuhanda w'Inationali kabiri berekeza ahitwa Ngeshwe mu misozi yegereye hagati muri Warungu. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibaho umugisha bwana Munyamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure Nyarudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere hita ufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.